Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras kada kayo amin papagayam, inday ibasa ti Proverbio 9, versikulo 12. No agbalin ka, amasirib. Pagimbagam ti panagbalin mo, amasirib. Ngam no nauyaw ka, apitam to ti bunga na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Bilibak ka talaga kan ka, friend. Uray masikog ka. Igagaod mo lahat na tiaganan. Ay, anyangay nga rod. Awan mo ti perfecto a tao. Sana ba tamay sa atawan laangan, agradwar tayon ton. Ano saklatan Wan, talaga nga Sam. Sayang mo't no saan mo nga ituloy. Sayang ti kinalaing mo. Sa anak mo tunay analaing, Jervy. Anya saan? Manipod adda ta iti elementarya. Si kaakanayon ti first honor. Ay na, umapalak nga rod kan ka, friend. Wan, amo ka damot basit laing ko. Ngam no apay mat anasapa ak anagayat. Anya nga ita. Agad adalak pay laeng, ngam masikuga kun. Talaga akas ta, Jolina. Adda talaga dagiti tao analing iti academics. Ngam nakapoy da no may panggap iti ayat ako nada. No apay mat ngamin Yamanam laangin tanasingput ni Peter a boyfriend mo. Sa bagay, pudno day ta nga imbagam, friend. Kinagpayso na. Kaya't ko kumati ag sardangan nga agadal. Ngam, iso tinagpilit nga ituloy ko latta. Mano ti kaskan kwa na alalaki ita a panawan. Ison sama ti tumultulong kan ka ita. Wan, iso ti mamangtad iti allowance ko ita. Kan iso mat ti mangbaybayad iti tuition ko. Ay, talaga aswerte ka kin ni Peter, friend. Ay na, nasabali lang ang alalaki. Ang mga no pinanawan na kan. Wan nga rod, friend. Ay, awan ti makunak ka ni Peter. Uray aggargar den laang. Nasingpat kan naasikaso. Wan kun an-anom ti asawa abak nang no paspasakitan na kamot nga Wan nga rod. Iso asika, dinaktultuladan ha. Saan ka pa lang ang makiboy-boyfriend? Ay na, talaga asaan pa, friend. Amumatan, istrikto dagiti dadakkel ko. Nasaya at matukasta. O sige, mapantan iti klase ta. Ang mga numala daw tan. Mano abulanan ta si kug mo, Jolina? Talo abulanan. Apay ka di? Kastaya. Oh, inton makaanak ka. Pasarunwan nyo man na dago, stop no mayat. Anya? Sayang. Nalaing ka pa'y mat nga rod diti pagadalan. Ngam, inununam mo tinaki-boyfriend. Saan ka di, Paula? Yes. Nga rod Nakababayin ti sumarag diti pagadalan na masikog anya. Naitakit din magmagnakang umuno na tabuksit mo. Ay, di lang mabain ka dagiti tao. Iyo. Unay kayo matan nga agsasao, Jenny. Di ka kumamot agsao iti kasta ta babae ka. Amangan mo maipada ka kanya. Ay na, sa anak lakas kan kanya, Jolina. Amok dagtepel. Sa anak kaskan ka day talalalaki ti ununaam ngam ti panagadal mo. Ha? Puno mat. Naggraduar ka valedictorian idi high school tayo. Ngam nasapa ka mat anasikugan. Kababain. Sobra ka mat nga agsao. Sapay ko ma. Ta saan kanto ang maipada kanya? Narabyan ka, anak ka. Wan nga ron tatang. Ado nga minti naramid mi ita iji pagadalan. Mala. Aginanakan. Tamangan tayo, ninton madamdama. Awan ka di pa ni Peter, tatang? Ada iji kusina. Ingkakitaan ijayain. Sige nga ron, tatang. Ne, ada ka madgayaman, bakit? Wan, pasensya ka na. Medyo narabyanak ita. Awan ti parikot. Sanak mat nga gungungat. Anya day talutlutuam. Adobo ang manok. Amok a paporitom. Iso ada ito itilinutok. Agyaman ha. Ala, aginana ka pa ilang kabayatan ti panaglutok. Ay, uwan kayam. Ada yung paborak ko adanom. Ison ti usaram nga agbugo inton makainana ka.
Saan ang nalamis danon? Tama nga no, malamisan ka. Agyaman nak, Peter. O sige na, Rod. Mapanak pa'y agpalas. Ay na, sumardeng ka pa lang agadal, Julina. Dakkelan ta tiyan mo. Apay nga min aya pagparparikutan nak. Saan nagtupay nga agparikot? Apay, di ka mabain apo manag na iji koridor akas ta tilangam? Apay ko maamabainak. Katawan mo ti madingar aramidag. Hoy, apay akas ta ti panagsasaong itigayim ko, ha? Pudno mo ti bagbaga ka. Babae ka, Jenny. Di mo amo no anya mo ti mapasamakan ka iti sumaruno. Iso asaan ko maakas ta ti panagsasaong kan ko na? Hoy, amok tararamida ka. Saan nakakaskan kwa na, saan na makapagtepal? Wanay ko iti bain. Awan ti karbangam nga agsaw iti kastak ni Julina. Awan ti ammo may papan iti biyag na. Jervy, Anya ka ditisaan kong amo? Amok mataman nalon laang tinakasikugkan kwa na. Anya? Nakauy-uyaw ka talaga sika, Jenny. Sapay ko mga rod, tamaan na dam tabagim. Tapno saan ka ama itulad kan kwa na. Ay na, naglok magkamaladaga ti anak ta, Julina. uwan nga, Rod. Anya ka diti kayat mga ipanagantakan ko na. Mary Jane, ti kayat ko anagan na. Ay na. Nagpintas mo tanday ta anagan, lakay. Una, napintas tinagan ti inana. Iso arumba nga napintas matinagan ti anak na. Agring kan bakit? Nakaluto akon. Naisaganak man ti pagdigos mo. Ay, bigat mat gaya man, lakay. Wen, bumangon ka di tantay kamanganen. Amangan numala daw ka iti klasem. Nagrigat mat gayam apagiddanan ti panagadal. Kan ti panagbalin nga ina. Sana bale. Bulan lang ti urayan kat makagraduar kan. Ano samon? Sana bale. Siyak ti makamo ang mga wir iti anak ta. Kabayatan ti panagadal mo. Agyaman ak unay, Peter. Wala niyaman na data. Tinapatag kat makalpas ka iti panagadal mo. Sige. Bantayam nga rod ni baby. Tain na kon mamigat. O sige, ingkan, tapno di ka maladaw. Oh, Julina, talo abulan ng anak mo. Masikog ka kadimanan? Anya? Aglablabos Anay kan, ko. Jenny. Awan mo ter aramidag kan ka, ah. Saan ka mat abibyangan? Ngam apay akasta kang agsaw kanyak. Apay nga rod atinong panak ngay. Guilty ka? Sapay la kuma. Ta saan tong agbalatakan kaday tapan agsasaom kanyak. Unay mat ngaminan tikas na panagsasaong, Jenny. Di mo la panunutan ang makapasair itirik na ti panagsasaong. Apay, si kaya ti kasarsaritak, tamakibibiyang ka. Pudno, saan asyak ti kasarsaritam? Ngam gayem ko ni Julina. Iso ang masaksak tanak mat no kanayon latan nga uyawam. Man nakibiyang kamot. No si ka siguro ti adda iti sitwasyon ti gayem ko. Ang mga no saan mo akabailan a paggiddanan ti panagadal mo kan responsibilidad mo kas ina. Sardangan nakman si ka, Jervy. Saan asika ti kasarsaritak kunak lang arudan? Rumbang kumakit nga agbain ka iti gayem ko, ha? Gaputa agradwar asuma cum laude. Adda anak na, ngam inggaed na tinagadal. Iso asaan ko maakasta, ti panagsasaom kan kwa na. Makadlawak ah. Masansan mo tin asaan asumlot ni Jenny iti klase tayo, friend. Uwan nagpay Sonya. Apay nga ta. Sa bagay, gusto mo't kiti ah. Day tanto mo't laagoy uyaw ti amuna. Nakaro ti panagsasaw na ken ka. Ay, uwan nga rod. Uy-uyawan na ka. Ngam at least, nasayaat ni Peter nga ama ti anak mo. Day talaunay ti pagyamanak, Jervy. Hi, Jolena. Mapantayin iti klase tayo. Ay, sige laang. Umunakan. Sumaruno kaminton ka ni Jervy. Sige. Itaman pa'y akong di awis kakada kami. Agan, gayam. Apay adimatan sumsumrak ni Jenny a best friend mo. Apay di ayan na amuan. Ala, masigugan na dyan babae. Ha?
Yes. 2 bulan ng sikog na niya. Tirigat na da kayo. Pinanawan di awanan ba na boyfriend na. Anya? Di saan ang narod ang makagradwar? Talaga asaanin Tana sa una kanya kasaan ka na sumurot da kayo. Anya? Ay, huwag kayam, Jolina. Uy, girl. Pasensya ka na, ha? Nalabos ti pa nagsasaomi ka ni Jenny, maipapankang ka. Awanan kanyak dayjay. Dayjay ti makagapo, no apay nga ad-adda sinayaat ko ti panagadal ko, nga oray addan anak ko. Pasensya ka na talaga. Ngam kinapod no na, dayawin ka launay. Makagraduar ka ni ti mabiit. Kun, ala, adapay maalam mapamadayaw. Imbag man tamuyo. Kaya't ko ngamin nga ipanakil to ti pamilya, nang runa ti anak ko, ken ni Peter. Uray na sapa kami anaadaan iti anak, saan anapukaw ti panagayat ken suporta kanyak ni Peter. Mababainak launay kun ka, Jolina. Awan anyaman na. Kas nakunakon, dayjay ti makagapo, no apay anagteng ko ti kastoy agasat ko. Congratulations, bakat. Proud ka talaga kan ka. Agyaman ako unay, Peter. Da kayo ti makagapo, no apay ang pinilit ko ang maragpat na ito. happy graduation. Iti kasta, may pagpanakal daktumat. Uwan, bakat. Oh, Jolina, congratulations. At titirigalog kang ka. Agyaman ako unay, Paula. Awanan yaman na. Amok, saan nga umdas dayta apag subat ko itaado nga atrasok kang ka. Si Kamat, awan kanya kon dayjay. Ay, naimbagpay kang ka, ta nakagraduar kan. Hanggang siyak, masapol nga ag-summerak. Ngamin, adabagsak ko. Kasta ka di? No kasapulam titulong ko, umay kanto iti balay Amahan umatulungan ka. Ay, thank you. Thank you very much. Awan anyaman na. Aywan gaya, adabasit pagsasangwan tayo iti balay. Umay kanton mang rabi iti nagluto ti asawa. Ay, umaya ka talaga, O sige, urayan da kanto nga rod, Paula. Tatang, da kayo pala ang timakaamo ka ni Mary Jane, Dua kami ka ni Peter ang mapan makitsenda. Muwain, anak ko. Sa nabalay, ta sa anak pa'y matamapan ijibang kagita. Agyaman at tatang. O sige, panawan da kayo pa'y nga rod. Mabiit kami laang. Uwan. Ala, agandad kayo, Mano ka diti asin, ala ko yo? Ha? Jolina? Jenny? Sika ka din dayta? Ala, di ka na ilasin. Pasensya ka na. Uwan, siyak nga rod. Adagayang pwestom dito palengke. Uwan, Jolina. Masapul amang gadak, tadamat tan anak ko. Nabayagan asaan ka nakita Manipod si Mardang ka nagadan. Ayan ko. Uwan nga rod. Jolina, pasensya ka kuma. Amok ka nalabos ti pa nagsasaok idikan ka. Saan ko maarumbang ti kasting imbagbagakan ka idi? Agpaiso ti imbagam idi. Nga mga no agbalat kanyak ti pa nagsasaok. Di mon panunutan dayjay. Tinapatag, amon itantirik na ti kaskanyak nga ina. Nagasat ka. Tauray na sapa ka na adaan iti bukod a pamilya. Kat nagtali na iti asawam iti danayo nga agina. Sana kas kanyak. Pinanawan nak, tinakasikog kanyak. Ay sus, napalabas ang dayjay. Saan mong napanunutan pa'y? O sige Jenny baliwan tanto man ang agsarita intun sumarunong nga umay kami makitsenda. O sige, kat agyaman ak unay. Aywan, adto di bariyati sa nga ribo a kwartam. Asin laang matiginatang mo. Saanan? Itad mon tulatan iti anak mo. Igatang mon ton iti kasapulan na. Ay na, agyaman ak, Jolina. Sipod pa'y.
Nasaya at kalata nga aging gaita. Saan anasaya at tinauyaw? Kan saan anasaya at akad ngam ni kabsat mo? Tadi mo ammo ti panawan. Nga amangan no nangat ngaton to iti saad iti biyag, tay tao nga inoy-uyaw mo. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540, kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarawan.